Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Ka North Eastern Hills University, Kalaweng Kam Shipor, Sospen, Iu Assistant Director of Physical Education and Sports, U Nantudas, hadin ka jingkeno, bautmu banle bejot ikawe ke referee dangshan. Daka hukum U Register in charge ka University, ka arpo artarik na wing arjar arpulai, laong, U Nantudas uladei bansya Sospen, nadu kasngi bu usya set hapatok, kata, ka khat khandai tarik na wing arjar arpulai, katkum ka sub rule number 2 of Rule 10 jongka Central Service Classification Control and Appeal. Rule khat khandai spa 100%, bat undon hapok ka jingsya Sospen, tan hadu dapen mi da kawipat ka hukum. U Nantudas ulasya keno, ba upersyang banle bejo de kawe ke referee football, hapok ka kiang nongba Old Gas House menhakas ngi ublay. Kane ke referee, kadai ke bala kerpat, da kanehu bakan let senran ikakan hun yelekai football, ki kente jongka university, ki banyak simbenta haka inter university tournament, kabanlong ha Odisha, ha kata yau banwan. Ya udah selakem, haka kat kendai tarik katkum, ka ijhar bala mudui persya ya u bat hadu menta udang don hapok ka keti ki pulit.